Fáilte go dtí leabharlann de Hindenburg I Gcoláiste na Ringe. Is mise an Dr. Mícheál Drisláin leas bhainisteoir an choláiste. Tá bailúchán úntach de leabhar, lámhscríbhnaí agus cnúsach fuaime ansá. Our library has the largest audio collection of Déise Irish in the world. Ba é an Dr. Piers de Hindenburg sagart ísánach a chnúsig an chuid is múd an bhailúchán fuaime. Hagad Piers go dtí an Rhein gach saoras na 7 agus ag tús na 8 ag bailú gaalinge os na cainteoirí déiseacha a bear a bhí ansá. Piers travelled to the best Irish speakers and with an old reel-to-reel recorder collected over 600 hours of history, folklore, songs and stories of the region. Nuair a cailleadh Piers, fágadh an bailúchán leis an Dr. Diarmaid Ó Hart. Bhrawn Diarmaid an cnúsach leabharlann choláiste na Ringe in 1997. The entire audio collection was transferred from the original spools, which you see here, using this Tandberg machine and was digitised to ensure its preservation. Rinne mé féin catalógu an gnúsach fad de thráchtas dochtúireachta agus cuirfear an catalóg fáil de lucht taide agus scoláirí na Gaeilge. Dheisig Chláiste na Ringe an dlúiasca seo an grád an chúchas agus le árán agus scéalta with songs and stories from the Piers de Hindenburg audio collection. Tá tuile eolais faoin mailúchán fáil an Viderlín on Rhine.com, where you can also visit our online shop to purchase a copy of the CD. Cuirmid fáilte I gcónaí roimh, ribh haideoirí, scoláirí agus cuairteoirí go dtí leabharlann de Hindenburg.